Elias. Makapiblas lang emo nanong kaligayan at kasabi na lang Jesus. Sabihan da yung tungkol king malapit ng pamanupad king para sa ning Diyos, king kapamilatan ng pangamatay na king Jerusalem. Matutudla manyaman di Pedro ading kayabe na. Dapat mi pagising la king igid ng kaligayan ng Jesus ang bonding aduang lalaking makatalakad kayabe na. Inyang lalakwanda na Jesus. Di nga dua katao nga ng Pedro kay Jesus, Maestro, maya piketi nalamu. Gawa tamong atlong kubo. Metong para keka, metong para kang Moses, at metong para kang Elias. Tunay nang enabalo ing panyabyana. Kabang magsalita linto yung metong abiga, atik panala. Mitakutan la, di nga lagad, inyang mitulid ya kalala yung biga. Nga nang ning metong asiwala, ibat king biga, iti inganako, inganakong pinili, pakiramdaman niya. Inyang tinukunang na may salita, ing siwala, ikit magdilidili niya mo Jesus. Linihim na karingalagad iting bagay milyari, at eda penya biyan ninuman, hanggang king panahon tungkol king ikit da. King may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Walang lapa practice bagya. Kilagyo ng igpampan ng anak, paribalin ng Espiritu. Amen. Potang dadalantang madalumdum pa magbayo. King konteksto na po ni kaya katang Ebanghelyo, tang king English version na. Mi balot lang metong biga ang madalumdum. May nga takutan la San Pedro, Santiago at Juan. They were engulfed with a dark cloud. At bayo maging masala, madalumdum pa mo. A cloud came and cast a shadow over them, hanapin. Anya po tang king bieta mo, pwedeng dumalanta keng madalumdum. Emo balo ng malyari. Emo kakit malino. Emo ba kahit nung nanong susunod. Madalumdum, pa magbayo. Bala mo po tang may sakit ka. Emo balo ng malyari. Balo mo masakit. At masakit. Ako, sakitin ko po Potang dadala ka masakit. Emo balo nung makanang ng malyari. Ingmumunang dilinggawan tamo kalupa ng Jesus. Manatili kakareng malapit kaya ka. Pilinan mo lang ang pakyabayan mo. Choose those who are close to you. Anyapin po, potang manatili kakareng malapit kaya ka. Ang magkasakit ka. At hinggang kayabe. Eka magdididili. Lawen niya po Jesus. Ang labing adwareng disipulo ng Jesus at inyang inner circle, Pedro, Juan at Santiago. He always asked them to accompany him. Lenya po, niya tang manalangin niya king Gethsemane Jesus when he was praying in the Garden of Olives. Nino pong kayabe na? May tutudla naman. Si Pedro, Santiago at Juan. Niyan tang ating mete anak, 12 years old. Pepayaos de Jesus. At lula ng tiki na, Santiago, Juan, Ampoy Pedro. Kayo po, do you have people who are closest to you? Detang taong malugod kaya ka. Detang baluda nung nano ing kailangan mo. Bala mo kilala na kang kilala na potang sakit ka, baluda naman nano yung panulo mo. O nano yung kailangan mo. Likewise, stay to your beloved and your dear friends. Those who know you well and genuinely care for you. Always remain with them. Be accompanied. Potang magkasakit ka, eka magdili-dili.
ka magkulong, mo sa sarilinan. Nang kaya nga liwa, masakit le, daman sabihan ka rin nga liwa. Lalo na ka rin malugod ka rin. Ako naman sabihan, kawin mo kayong Facebook o pabalo mo ka rin nga liwa. Pabalo mo, karetang malapit kaya ka. Len may Kristo. Dinala niya kayo ng madalumdum, abiga. Pero ning kaya bena, Santiago, Juan, at Pedro. Man pepasaw pa rin 12. Siguro nung 12 no, kagulo, ano, karakas, nanakang Pero remain to be close. And you don't have to be a friend of everybody. Atin mo malapit na tao nga, saan mong nakapaboren, nakalakwan. Ang yan din, tituran dyan magya. Atin kong kilala, kaya mateni. Siyempre, masakit ita. Madalumdum, mapamagbayo. May wala yung mana. Buti may lambat, may wala yan naman ng asawa na. Madalumdum, mapamagbayo. Pero minsan na, atin niyang kasabi, kaya ka no, atin niyang third eye. O nang itang third eye, siyempre, sabihan itang atin third eye, akakit kayong asawa mo, kasiping may ano. Diba, tiki na yung kayong baleda, o yan, asawa mo, makalukluk ka kayong supang, Diba, pepagin na yung mula, malwala siya. Una ya, kayong asawa mo, lakad-lakad dyan kayong mula. Siyempre, inirugong kayo matin, nano nga ng isipan na. Nano nga ng, sabi ko kayo, o pakiramdaman mo kilala may wari, kilala nakawari Ali, mo lalakwan din anak mo, nung ati kang anak. Mo lalakwan din malugod kaya kang kaluguran. Kasi nung nanong kutang mo kaya, nanong sabihan na kaya pakiramdaman mo, karing kumunta kaya tang ikatlo, kadwa, potang dadalang kang madalumdum kaya kang biye, pamagbayo, balikan mo lari kaya kang talaturo. Go back to your mentors. Potang ating kang arapan, pamagbayo, mo balo ng malyari. Balikan mo rin kaya kang talaturo. Your advisors. Those who know better. Nino rin advisor ng Jesus? Moses, Elijah, Elias. Moses, he's the person behind the Pentateuch. Deng mumunan diling libro, 5 libro na ning Bible, ning Old Testament. Moses, yung kasabi na, the foundation of the Hebrew faith. Mapalyaring yan kasabi ng harap-harapan, it can be an example or an image of mamasayang kay libro ng Moses. Makiramdam kayong turo ng Elias. Elias is one of the most prominent, if not the best prophet, ang matapang, ang masikan na lug, uling pisabyan da impamamunta na Jerusalem. Jesus po nung lalo niya maglakbay, papuntaya Jerusalem. Itang pamamunta na Jerusalem, mga baldugan, posibleng kamatayan. Uling king Jerusalem, there's the big temple, the high priest is there, the Sanhedrin, authority, and the lawyers of their faith. Dati pupuntaya Jesus kareng sinagoga, kareng bisitas. Ini mumunta na kayong templo. Arapan na iti, maragula pa magsubok. Nino kaya kinonsulta? Atin niyang kayabe, Simon, Pedro at Juan. Pero atin niyang consultants, Moses at Elijah. Ang yan po tang masakit ka. Naman marok, kung masakit ka, mangutang ka rin doktor. Mangutang ka rin kilala na ka, potang masakit ka. Detang biyasa. Ngayon kayang sakit at hinanamang specialization. Itang nang kay, aliwayan doktor na ng puso. Aliwayan doktor na ng diabetes. Aliwayan doktor ng baga. Potang masakit ng manguko. Aliwayan pulmonologist, dapat. Ong yang kikatang bato. Dakal po, kisapang bato. Ing sakit da, bato. Totoo po, kasi ako mag-bless ka rin ng mete.
Ngayon po po ang ating mete, susulat na, ano yung kaya mate? Akit ko. Sabihan na ka nang banten mo. Na ano yung iwasan mo. Na ano yung inuman mo, na mga emuin man. Consult the people who are best kitang kaya kang pamangailangan. Kanita po ako, di pari ko po, yung pangapari ko, tiro da akong maging paris priest. May gobra ako naman social action. May gobra ako naman formator keng eskwela, keng seminary. Unang inassign na ako ng obispo, itang ako pekaburi. Gawa na akong finance, vice president for finance keng university. Ako buri finance, anyamig pari ko eh. At saka niya may garal ko po, may masters ko. Peka mababa akong grade, finance. Ot kay bating obispo, dahil atak pa ka rin. Naman po makayali. Migbalik ko po kitang maestro ko. Si Professor Ed Morato. Sir, ako, ina-assign ako ng obispo ko sa finance. Alam mo naman po, pinakamababang grade ko yung finance ako. Kaya na ako ng teacher ko. Pero sabi na, a one-eyed is king to the line of the blind. A one-eyed is king to the line of the blind. Ang yang metong kamat ang ana, hari ka nung den tutuki kaya kabulag lang ana. Bala mo, in spite of your limitation, there is something that you see that others would not see. Messi kang kulo. Kaya ba't rin-refer na po karetang biyasa kayong finance? Kasi buri ko mag-aral kung pasibayo. Yung pag-aralan ko mo finance, wag na nga, magastos. At saka maraming oras. Tiro na ako, kiti. Ating mayari king eskwela nga ito. Financing linyado. Puntalan mo lang. Magpa-advise ka karela ka. Medyo niya po ikong Jerry Nepomuceno. Yung maging head na ning Angeles Electric. Pintalan kayo, pepaturo ko po kayo. Turuyo na ako. May ngutang ko, makanano na yung palakaran ng Holy Angel. Yung Holy Angel, medyo niya po ka rin pekamaragula eskwela kanita hanggang ngayon. Tiro na ako po how to manage as finances of a university. The measurements of its viability. Itang classroom size. Ang po itang dakal po. And may utang ko po. Nung ka mangutang, lalo ka magkamali. Nung ka rin po yung kang pamangailangan. Nung magluto ka, mangutang ka retang biyasa, magluto, paturo ka. Pakiramdaman mo la retang biyasa. At katlo, sabi ko pintang, you stand on the shoulder of giants. Then giants ada, retang giants, retang biyasa. Katatakot. Ay, kabisyan na rin, marine ko po. Aliman po. Ako, nang pula, ating engineer, mangutang kong engineer. Ating arkitekto, mangutang ka rin arkitekto. Arkitek, nang masantingken niya ako, isipan ko makanyan. Isu sinabi ng, sige. Nang kaya mag-suggest ko. Naman gusto, palitan de. Okay mo po. We learn. Makiramdam tamo. Nung makiramdam, kalupa na nining kening ebanghelyo, madalumdum, yakit. Because intelligence, knowledge is light. Anya pinausa, enlighten. They are bright. Masalala. Di nan mula, mandam kagetang karelang kabisnan. Ala namang marok kanito. Nganapin, it's better to admit your ignorance for a few seconds than be ignorant forever. Masanting na sa itang inamin mo itang mo balo, mapila na minuto, kesa kitang mo balo hanggang mabiyeka. Yak po balo, turuyo ko po, sopanyo ko po. Mangutang tamo, kareng matwa tamo, kareng anak, mangutang ko, kareng pengariyo. Balikan nyo rin teacher yo. Nga na po, niya po Isaac Newton, hindi kabisana ng Isaac Newton. Pero sabi ng Isaac Newton, if I have seen farther than others, it is because I've been standing upon the shoulders of giants. Anyaya kakit ko mas malawak, at mas marayo. Kasi makatalakad ko, keng pago, dareng iganti. Namuri sabi nito, detang iganti keng medisina, iganti keng construction, iganti keng school management, iganti keng negosyo, iganti keng pamalalakaran keng barangay, iganti keng construction. You ask them,
Potang aki to, mas basanting habalo do. Learn from that. Listen to them. Pick their minds. Hanapin. Mamulot ka kayong utak do. At Jesus, lepita na lay Moises at Elijah. In a symbol of conversation, but maybe in a symbol of mga di at mga masay. At katataw yan, potang dadala kang madalundum mapamagbayo. Kilalanan mo ninong pakiramdaman mo. Ana karakala opinion ngayon eh. Ana karakala influencers. Nga pin-influencers, influensyan da kayo. It is a very noisy world outside and even inside us. Ay kang ngengene. Lend may cellphone mo, karakala opinion. Ano ang karakal sasabihin? It's confusing and many competing to your attention, seeking to win your sympathy and influence your perspectives. There are countless influencers, podcasts, talk shows, TikTokers, all vying for your attention and your opinion. Yet in the midst of this noise, listen to the voice that truly matters. Pakiramdaman mo, itang talagang boses at talagang dapat mo pakiramdaman. Ngayon mo, kayong pangasukol ng Duterte king Netherlands, kayong The Hague, karakala opinion. Bukulat mo kaya kang YouTube, yang ang sapak na ngayon. May aliwang opinion. Pilinan mo, na ang pakiramdaman mo. Porke sinabi daw, yapi na, alipo. That's their opinion. Ako, yung manalbe TV, lang man TV kayong kwarto. Ay, pero pipiliin ako, nung ating buring pakiramdaman na tao. Sana makanyan mo naman. Willing everybody will be working to get your attention. Bang lang mamisali, magtinda. Lawen mo man, potang parati ka sasali, dakal ka sa salwat. Siguro effective la rin mag-marketing kaya ka. Uling nanungan yung kaya akin mo, tamang kailangan. There will be a lot of noise around. And yet, king libutan na ning madalundum, abiga, kadalumdum akabilyan, nakakit kayong pamagbayo, ating medamdama boses, nga nanitang boses, ini impakamalan kong anak, pakiramdaman niya. It is the voice of the Father. Potang akilala mo yung boses ng kaya kang ngigpa. Yang pakiramdaman ng Jesus. Bukod kang Moises at Elijah, mesi kanya lub because of the affirmation of the Father. Potang mga di ka, ikang makiramdam kay nga pong ginu. Aliway nga pong ginu yung makiramdam kay ka. Ngunit kasi potang mga di tambala mo, consultant na katani nga pong ginu. Lord, gawan mo iti, gawan mo ita, gawan mo ini. Potang mga di tamo po, kutang mo ginu, nanong buri mong gawan ko. At manahimik tamo po. Nabing yan, napukasanting kayo, nga sinaglidin, minta ko kay Taize. Deng anak, porang kaya katang makatwa. Mga dila po katahimikan, alang manaral. Makiramdam tamo mo, king amano ning ginu, king katahimikan. De nga na, kaulande, paano man de po itang krus ng Kristo. At tahimik ka pa ang manalangin. Kagrasya po. It's a blessing ako pengaremigaten. Listen to voice of the Father. Eka malili. Eka mawala. Edimisan po. Ating metong anak, may kiyabeya po kayong parlor games, dakalaya anak. Balon, bala mo, family reunion. O niya ta mami along lo, ketang parlor game, at po itang bali itang pukpuk palayok. Itang pukpuk palayok. Itang ating makasabit na palayok. At kay ba't itang palayok, at inyang candy, at inyang pera, at inyang nanunano ka rin. At yung ding makayabe, makapilala, dinandalang blindfold, takpan daw mata. Kay ba't, dinandaw pamalong maragul. Banta, pukte, oneng ang yampong makapainlem. Musa pa dito, padurutan dala pa. Padurut dala, banta malilyula, durut daw. Durut. Hanggang ngayon lang malilyura yung anak.
Kaya pa ta nakarakalam anak ang niya. Gula-gulisak la. Siyempre, nung kalaban da ka, nakaburi sumambot. Waran. Kaili. Diretso. Murong ka. Murong. Palo. Eh, balo yung pakiramdaman mo. Gugulisak langan. Dahil nga liwa, siyempre, nakaburi sumambot. O kalaban da eh. O titang meto kayo, nak. May lilyo na yung dinurot. Ang popang maka-blindfold na eh. Anak ang niya. Karakalagugulisak. O kabira niya, pinalo na yung maka niya. Mitura niya, misan mo. Sabihan na rin alwa, memorize siya nga da. Siguro, makatas siya may itong mata, kahit na yung ana. Siguro, ating memorize siya, o tira na yung misan mong palo nga da. In-interview de. Memorize nga da, siguro, cheating nga da. Haliko po nga ng anak. O ba't misan miya mo palo? Kanya da rin tao, nano nga sasabihan na kaya ka. Kilala kaya po boses si tatang po. Gugulisak yan naman po yung tatang ko. At ulimbalo kaya po boses si tatang ko. Iya mo po yung tikyan ko. May kamali. Dakal ta pwedeng pakiramdaman ngayon. Kilalanan niya yung boses ng tatay. Eko magkamali. Eko mawala. O tandadalan tamong madalumdum magbayo. When you go through the dark clouds of our transfiguration, kiligyo ng ipamparing anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, di na lang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagliging upaya ni Banala Espiritu, mibait kan Santa Maria Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepaita siya banwa makalukluk wanan ning Diyos sikpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabiyang po may nga mate. Sasalpantaya ako king Banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawa da rin kasalanan, king pangasublirang meding mete at king bie alang angga. Amen. bustan yung panimuna na katamang Yesus, king mata sa bundok. Nung nukata buring manalangin, kaya bena, makiramdam king salita at amano ningig pa. Nga tapong makibat Ginu, pasalan mo imbiemi. Itangan po. Ginu, pasalan mo imbiemi. Ban in ke katangginu, ibiena king keyang iglesia, ing metong amasalang taginpan ning paminsan metong daring sablang balayan at kultura. Ipanalangin ta king Ginu. Ginu, pasalan mo imbiemi. Ban in ke katangginu, ibiene karing pamuntok ding bansa, ing metong amasalang tagimpan, ning pamipabal katuliran at kapayapan king yato. Ipanalangin ta king Ginu. Ginu, pasalan mo imbiemi. Ban in ke katangginu, ibiena karing ni pagkamalan gelingan at pibandyan, ing masalang tagimpan ning pamirake, king karelang kayatinan at lugod. Ipanalangin ta king Ginu. Ginu, pasalan mo imbiemi. Ban in ke katangginu, ibiena karing kayanakan, ing metong amasalang tagimpan ning pamanyuyo at pamagtagulaling mibayo kaniting yato. Ipanalangin ta king Ginu. Ginu, pasalan mo imbiemi. Ban in ke katangginu, ibiene karing daralan kasakitan, ing masalang tagimpan ning pamakiyagom king karelang sakit at kapigaganakan, karing Ginu amamusan king keyang krus. Ipanalangin ta king Ginu. Ginu, pasalan mo imbiemi. Ban in ke katangginu, ibiene karing ke katang komunidad kristyana, ing tagimpan ning pamisan metong, pama mangalang at pamananggap king metong at metong. Ipanalangin ta king Ginu. Ginu, pasalan mo imbiemi.
ngeni adwan tamo ing sarili tamong kapagnasan. Ginoong Yesus, pagramdaman mo rin panalangin mi. Eka mama ko, king siping mi, mamantabi kaya kami, king lungkot at ligaya. Kabang dadalanan mi, impamangbayong madalumdum king biyemi, itiaduan mi ka pamalataan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ni Eucharistia. Rempong kaya katang pamilya ni Domingo, Brother Ador and Carol Santos, ring kayang anak ki Amelia, kayang tabedo puring, Lacom and Charismatic Group.
Malalain kayo kapatad, bandeting kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayan to. Tanggapan sana ning ginuitin daon, karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kiyakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Papagbanalan mo kami, O Gino, ilako mo sana iting Eukaristiya, ing kasalanan mi, king makasadyang pamagmasusi, king pamibayong biye. Iti adon mi kapamlata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan. At kaya ka, antimo Iyat rin. na yoreng pusuyo. Makayat na no, king Gino. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan na kang parati at numan ka rin o igpa. Diyos kingalangan gat lubos mayupaya. Ing banal abundok. Bilalag na ing kayang ligaya arapan ing kayang alagad. Si Jano para king lalapit ng kamatayan. Nasanong kapamilatanan iting batas at banal na propeta. Kinging mi pangakong Kristo, kailangan niya pamong dumalan kasakitan. Bayo ya miras king ligaya, nimpaman yubling mebye. Ulinita, kambeda ring sa Blancoro, ring angel ka rin banwa. Darating kaya kang ligaya, layon makyabe, king alang tukon ng dampa, mamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banal loig pa, ikang panibatan sa Blanca banalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa nareting ayon king Espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan na daya ni Ginuming Jesucristo. Bayu yami daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pepasalamat sa keka. Piraso ne at binyane karingkean disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting kanakong katawan na midaon para kay kayo nga. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan king waning kalis. Pasibayang pepa salamat kay ka. Binyaning kalis karingkean disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ning daya, nimbayo talanganggang tipa na mibubu para kay kayo. At para ka rin sa blang tao ban kanita, mi patawaran la rin kasalanan daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo ang misteryo ni Kasalpantayanan.
Inyang ni gaganakan mi o ikpa, kamatayan pa manyubli ng mebi ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng imbi at kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya ka, impepalirayan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamuamo, kingi kaming sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o ikpa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap keng lugod, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading malugod na susuyo, magobro, sasaup, king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na kini, king kaya kaming pisamban, kaya kaming parokya, Banal la Cruz. Ganakan mula naman din kapatad ming pepay nawan at manenayang subling miye, ading sablang mayango abye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen ng Doning Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostola, ding sablang santong, tinupad king balmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ni Kristo ang kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutukag, gumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta king Diyos, igpa, king palalangin, tiro ng Jesus kaya katang. Ikabos mo kami o ginuki sa blang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bating kasopan ni kaya kang pakalulu, parati kami kabos king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kami talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo.
Emo sa babaligdan ni aming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya Santa Iglesia, at pamayapan mo yan po ang bilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, paggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatili sana kaya kayo. At kaya ka, antimo rin. Pasyagta po, may kakametong tamong king kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan po kayo. Nyo yung kordero ng Diyos, niyo Jesus, milalako, king kasalanan na ning yato, nwan na rin mayaus, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapot, yagkas miya yung amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Igpapasalamatan da ka para kareting banal na misteryo, mamatad kay kami,